Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heyeca. Bernama Roje ve Siyaset. Pişte hafta yektin. Disa ser ekranın Rehber TV. Ser ekranın pakış bu araya. Mevanin me Nurettin Koseri, Seyfettin Gündüz. Mıhiratın ser şevaratın. İnşallah. Müjaren mühim menekant ji Roje ve arastit seri evulde. Dina ve haftiyede bu prayı de Rojeva mede ev meseleye. Mesela projeye ve keviya cinsiyeti yani Türkiye em bevejin befahme cinsiyet eşitliği projesi kudubejin projeye ve keviya cinsiyeti nexasım demek tevade ve duhazın em bejin ve prayı ve proje bicibinin ev çiye yani projeye ve keviya cinsiyeti çiye çi naverokavi da çiye taraf kivete finanse kirin yani çavkaniya ve projeyi kedere şu kederte em servi mesele duhazın haber bidin lewra tvan demi daviye de disi hafti berejme servi mesele haber da evji mesela kanuna parasına malbati jiboku yani bir armanca malbatı muhafaza bikin u bu parizin libeli de hundrewe de u de embejin arasti ruyewe ku te xuyakirin bi prayı malbatı xarat ke kanune ku ha heye de embejin kanuna esası da anayasayı da ev jî düşübhe ve kanuni ev mesela ve projeye kunu mekteba de nexasım te istemal kirin ha servem dixwazin xeber bidin de qismê di diya de jî ser mesela Suriye me xeber bidin wextê me hebe hinek em dixwazin behsa hilbijartin mehallî jî bikin lewra hêdî nêz dibe û partiyên siyasî jî ser hilbijartin mehallî êdî siyaseta xwe germ kirine dajon ev jî meseleyek mühime arastî nepir meseleyek drojevê de û em serê xeber bidin lêberê ji ber ku drojeva milletê me de ye gelê me de ye mesela firotina poşeta 25 kuruş ev jî em dixwazin çend gotina bêjin serê meseleyek dine me rojevê nexand kêkê Seyfettin em bi projeya ve keviya cinsiyetê dest pê bikin di nav vê hefteyê de ev ket rojevê û me di ser ekranan de me di çapemeniyê de xwend bi pirayî di mekteba de dixwazin projeyek wiha bajon çi ye yani hundirê naveroka vê projeyê çi ye em pêşî fehm bikin ji bo belkî kesên ku ji rojevê pir zêde îstêmal nakirin ji rojevê taxîb nakin ji bo bêfehmê ev çi projeye em wiha dest pê bikin kerem ki Bismillahirrahmanirrahim. Birastî ev welateyek ku em tê dijîn qanûnê esasî qiblegeha wan xerb e. Ji bo xatirê qiblegeha wan xerb e li xerbê çê dikeve wê qebûl dikin. Di 2011 de yekbûna Ewropa li İstanbul ciwanek pêk anîbûn. Xwedê giravî derheqê malbat û xort û qîza de. Ew pêkhatin de tiştekî ji de xistin di 2014 de êdî kete rê yani kete yürürlükê di wir de dibe ki dibe tiştê di vir de hatine gotin li ser qanûnayê li ser anayasayê yani ne ku tê bêjî ez ê têxim meclîsa xwe ka erê ka na ka rêtê heye rêtê ne pîşe ev tiştê hangirtine yani dibe tiştê ku li İstanbul hatine qebûl kirin ji 2014 pêve li ser qanûnê esasî hikmê wê gerekî bê ajotin. Edivir de wek ve got çavkaniyê vê meselê çi ye yani koka vê meselê çi ye koka vê meselê ku van sistemê emperyalîst dixwazin mal û malbata ji holê rakin. İnsan tamamî li gor xwe heşa cemaetê bikin wek orman qanûnî yani jin mêr tune be dêw bav tune be toplumekî wiha têxin meydanê li ser vê jî Avrupa xerabiye malik wan xerabiye ji bo xatir me ewil got devleta me birê wê li Avrupayê bilê wê li xerbeyê xwe mecbûr dibînin ku xwe wek Avrupa bihesibînin yani xwedêgiravî qanûnê ê Avrupa ku li ser vê welatê em tatbîq bikin wek em ê bi pêş veherin ew divê fikrê de ne ev talîmat li wan hatiye wek dayîn ê em bala xwe didinê ev
ev du mehe, ev sê mehe xwedêgiravî işte ev aileyî qoruma esasî parastina malbatê xwedêgiravî dexistine 6284 ev qanûna han. Bi vê qanûna ev dibînin gelek mal tê xera kirin. 4000 zilam sırf ji bo xatirê ku wextê ku zewicîne pîrekê wan ji 18 salê biçûktirin niha di hefsê dane. Wek vê jî nêzîkî 100,000 zêde însan sırf ji bo xatirê ku ew pîreka xwe vê şevê li hev nekirine bê mesela çi de bas biye dibe beyana pîrekê esas yani pîrek bêje ev zilamiyê min awa madê xwe min tirş kir awa zilamiyê min min wiha kir bê polîstên heya 6 meha wan ji mala wan dûr dixe. Ev qanûna ev projeya wek hebûna cinsiyetê jî berdewama ev muhafazakirina parastina malbatê ye. Yani ehedû jî di 2001 de 2011 de li İstanbul'da parastina İstanbul cevaka İstanbul pêk hatiye. Divê wek hebûna cinsiyetê ji bo çê di mektebê de dixwazin ev tiştê ham cîve bikin. Bi rastî mesela giring ev e. Çünkü zarok wextê ji mal derkeve xwedêgiravî malbat dibe wê zarokê me di ewlehiyê de ye. Li cekî girîng de cek temîz de ye. Artık destê devletê de ye. Ew devlet zarokê me muhafaza bike. Yani wek çawa mêrik zarokê xwe di mal dihêle di himza pîreka xwe dihêle dibe di ewlehiyê de ye. Divê hawê de jî malbat dibe ku zarokê min çû mektebê di ewlehiyê de ye. Bi wê di rehetî di mektebê advir de aile malbat gafil dibînin. Em dinirin ew zarokê ku ser modayê ku ser medya civakî ku ser televizyonê ew tiştê ku du wir temaşe dike dixe zîhnê xwe li mektebê ew hewalê xwe berdû par dikin tu dinirî du de xwestek çê dibe. Xwestek çê dibe ev qanûn dibe tiştekî wiha di dilê de bas bû dibe tiştekî netirsin em bi weran dibe. Yani ji bavê xwe netirsin, ciddiya xwe netirsin em bi weran e bes dilê çi derbas bû wê bi cîvê bînin. Yani dixwazin zarokê me ji me qut bikin. Dixwazin zarokê me ji koka xwe qut bikin. Dixwazin zarokê me wek nek di mala me de mezûn biye wek di yek malay Avrupayî mezûn biye wî têxin wê qalibî. Lazım e ki her malbatekî, her dê û bavekî li ser zarokê xwe li ser wê temaşe bike. Min ir dona pêr li Urfayê. Li mektebekî Hacî Bozan meelemek dibe dona pêr çî ve Urfayê çêbû. Meelemek ji zaroka dibe. Dibe min er tiştê wiha dilê we derbas bû netirsin. Ku bavê we, ku diya we, ku tişkî ji we gotin, ku trîka xwe ji we hêjandin adibê ez bi were me ez ê we bibim. Parasına zaroka, çocuğu yetişme grubu, edobe vedera, lüvedra ceva xoşi, xorna ve xoşi, ceva vahayı, pesne vededi, zarok der bitirs derin ciddi payı xod ben. Be ya bu, ya de, be mamus teyme çıkı hadi bece, çi mesele. Elhamdülillah, ki ev zarok fitrata ve xarane bir ek derinç payı xod beşin. Kaloj payı xorna gotna, ki be ev mamus ha baxap yana çapına. Dona pel ufak çi bakçı. Çi de acib evi, ev kanuna ku 2016 de li 6 vilayete hatiye avakirin ve kidete tatbikat hatiye çekirin yek jil Urfayı. Li Urfa sê mekteba çêbiye. Sê mekteba çêbiye di van sê mekteba de 1010 öğrenci li ser wan hefteyekî ev tatbikat hatiye kirin. Ji wan gotine ji keşka gotine way we smêl xisiye ber pozê xwe ka çê bu hate ka çikî bu hat vê na. Adbe ev dibe küçük ki xubuk adı bebe zram adbe qadya çu yani kaçıp taht yani dönemdi vak norm dikin yani ev normal yani ne çok acayip yani kötü bu xazi hat erçeketar xakiriye hat fisan xakiriye dibe yek yani çedikin duxazın ev çta namusi libet çavi insana hur bikin bi kıymet bikin jbo xateçe vatek namus bi kıymet bibine ev insana kujmaya xudur ket İdu bu kullanmıyor. Hafsar testivande. Bu köyde ve bu kişinin bu kişi veterdi. Böyle. İda ev vedibecin ev dibin ki xwedêgiravî min îro li BBC jî xwende derheqê vê mesela hande. Dibe efendim işte dibe küçük wek tadîl wan tê kirin işte nahêlin ku bixwînin ji bo wê ev tiştê han derdkeve. Yani çiye wek mahsûm di nîşandan. Ê mal xirab
ji ev deveta proje ava bir hatta naha diyeme piyame hatika memetkeme ve ne hiç kuj bu hatı bu xuminin servan xmandiye ve peşavanate roki ve ne kot ya wak piyaki han dahi bun qanj bun zana bun rahm bun dil rahm bun منشت و انسان هفته سال 8 سال 9 سال بخوینن ایرو حد لیوه کمپر لسر وان بیدکه که دخوازن بخوینن و کواری لوان گرتیه که حتی نها وشکی لیبورین خواستیه وکی گوتیه وقتی مدنکن ولی همت عدی وکر وشکی وها گوتیه دمکی ارمانجا وان انسانا نخواندنا کچکایه لازمه که دی و باف اوه تشتی هان قنج فهم کن یاد دویا ام دنیرین کروک جی لوان دیزیا رزه فیلم که اموان دنیرین کروکی کلوی درا رول مدر لوان دن نشاندان حاشا جماعتی وقت چکانی یعنی تسی وان برابون روشتا وان خبردان وان ام دنیرین خورته که در مکتبی خوت کن وقت وان یعنی جب تلویزیونا لسه مدیا جواکی لسه یوتیوبی حتی چنداکی بری یوتیوبر خدای گراویته گوتن لی İzmir'e یکی işte küçük kuruka çine acaba andakirin drav kamerada evana duhazın kuruk meyla hobitse kuruka keçici meyla hobitse keçika adbe ki kanun esası em ve muhafazat kın bavi ve diya ve biraya ve ki cübetçi em bu arada be madar yek hem bedevan da kharabiye ya da de em bu arada دي وباف دي وباف امثال حرمه خو بيشتغل امثال قومي خو بيشتغل ام دونكو خورتي ما قيدي ما واعطيك عقلي وان دفكر ورو بيد بك كتشك ورو مرقوي ثاني تشاتي بي ولا وقتي وتوجهتي تشدكن وقتي كامل دبي وان زوجين فجبا وكلمه وها تشدكن يعني ام دارن جناب تبسن بين يادت كان سايد توجيد بي ولا هم palda bu şahada batavıcım. Per dime bu hande. İro keçek ku pazar sayı batavıcı dev bavcı kat hafse, zulamcı kat hafse. Siyah itat ka hafse. Jibo khatte çi ev kaçka teyib zori dayet hujandın. Ama mukhabın. Ev kaçka han. Dwi amri khajwan, khuda mahfuza. Kharabi bike. باوی وی معده خاله ترش بکه دوت او کشکا جه تستینه دبه احتمال هیا که توی بکشی تو انسان کی جباف دبه جهاد دبه تو انسان کی خرابی دبه تو انسان کی نه دل برحمی تو نه انسان کی باشی دبه تو انسان کی باش منا اف دوت او ها دبه دبه تو انسان کی باش منا تی کشکا خود عدل کرنا اما حال بو کی اف دی او باوا جبو خاطه که ناموسا کشکا خود محافظه بکن İfetavi muhafaza bıkın, şerefavi muhafaza bıkın, lugor esası İslami, yan lugor kavmime, lugor haramame, kuvi bizde vücinin adbet bu insana ki xarab. Çe demi ku em lugor namusa xo rey bemeşin, em lugor dine xo rey bemeşin, em xarabın lugor ve kanuna ha. Eve ha nate kalkın, em sen iştagılın. Beni. İda beni xo çıkıdı beş. Fedin emi gotine devam bikine mesele per haber bedin ki ken üretin jem vahab person. Lugor armanja ve proje çiye yani çi duxazın tebik bikin. Em dibinin de henek mektebada henek çalaki henek bejin faaliyet dene kirinci. Yani dibin ve projeyi da henek pankarta da desteği keçka ez kurukum yani ez dikarim nan çebikim ez dikarim fraqa bişom ez dikarim şofer tebkim dedin desteği pire karşı karo işi ko zlamate zanin ez falan tiştikarim kim falan tiştikarim kim hatta kısmı ki juan keçka simbel çekirne falan yani ev proje edi henek faaliyet te idame kirin u te ajotun arman çiyed bin ve evedem gavi kulebin herin بناوی خدای رحمان و رحیم براستی وقتا گو بحثا وینا هات کرن دمد یایده پیشی ev beriyan ha bi çend sala demago agre HDP gur bu و او دردکتن لهر حرفه تیپی حرفه گود الفابای دهبون جوانا چند پروژه خور چید کرد ناون چید کرد یک جوانا که اف بو
ekolojik kadın projesi, ekolojik kadın kurultayı, ekolojik nizam çi tişmiştin var çê dikirin. Evena hat bîrame. Bu gelo şo vana hişkere bû, diyar bû. Ji kû der tên îdare kirin. Kîvî aqlî di doan ji bona çi fêna dikin hişkere bû. Em bînin ser ziman ji bona temaşevanê me jî xweşik fêm bikin. Arîkariya ego arîkariya van proje HDP dikirin berin ha 5 sala 6 sala hatta ji wextê got گوربون حتی نه 10-15 سال به شکل و مشاندن وقتا گو امکان بلدیات هفت دستیوان دبون و به امکان بلدیات هفت جبونا افساد خلقی وی ولاتی و خورت و قیزه وی ولاتی بکملین افساد بجور خینن تمام امکان بلدی و حتی اف نبسون به آریکاریا مادی گوش اروپا جوان رهات بوانا گش وان افسادانا دکرن ور herkes zanı ko HDP van işane hani ne bihişi xwe ne aqli xwe bi arîkariya derve dikirin. Yani arîkariya xaçperesta. Xaçperest ji Tirka çi dixwazin vehta ji welatê me çi dixwazin ji kurmanca ji Tirka vê nadixwazin. Divê me bi sala bi sed sala bi were bi xelqê were bi qewmê were tevê Müslüman re me herbê me zin kirin me bi sed hezara لشکری خوشاندن ما لشکری بناوی خاچپرستا خاچی ما شاندن 100 سال 400 سالی دومان وانا ما شاندن سر و ما کرنه کر ام نبون حاکم سر سریوه گو ام و ج باوریا و دور بکن او باوریا گو و بالزخم و قوت دکی لهمبری مدسکنین ناهل ام بین سر عرداوه ام معدن ایوی سر عرد بن عرداوه بدزن ام نکارم و بکن عبید و کوله و بندج خواره اوینا هانی حربه نکاری بکرانا بشکل کی دنیا میوانا بکن اویا چیه قد کرنا داره جره وی گود بن عرده ده خو گرتنه ره قوماجی که باوری و اینان جوانه اف خلقی لعالم اسلام گمجر بیجن عالم اسلامی لگوری انگلترا و اوروپیا جی که روجلاتا نافین ارتحاد وجر بیشن اف خلقانا بالدین خو و بباوری خو و باوری و کل چاند و کلتروانی گو 1400 سال جوی باوری آن هاتی رهی خو بردان عرده گل کی زخم و سالم بونه لهمبر خاین و خاچپرسا خو عبیدا خودی عبیدا اگود خوازن خوینا خلقه خوینا خلقا و عرض و سر عرض و بنعرض دولة مندية سر عرض و بنعرض جوان بدزن أفانا شعفي وان ليد خوازف أنا جوان بسين أفان إنساني بباوريا خواه ره و كوك داند نافا عرضيت لبروا ناتون دكناك نكارن فانا جوان بسين جبو فينا دبي جرك أم في دارا هاني في دارا قول رهي خواه برداي دا عرضيت و چكان دي وأم ب چه قیسی به کیمیا سالب چه قیسی به چکو سلاحی دوره خود هری دجوار ام واناج که نکارم وانا گرکم وی داره هانی ام چا بکن جهندرو فک کرمی بکن هندره و والا بکن قالک قاشول تنه بمینه داگو ام کاربن به چکو سلاحی خوی هرمی دمی ام کاربن وان مغلوب بکن شخار بکن عبید بین حالکی وساکی وقتا مگو افراس راست بمشین اف چپ دی بمشین هدف و آرمانجا وی یاسایا هانی اوه یعنی دخوازن هندره وی ملتی هانی جباوریا یوالا بکن دابه بقالک اکی والا و اوجی که بین بچلمسک که تنی و بخینن و ببن خودی معدن بن عرد و سر عرداوان وان جيكي تف قوة وان خوهدانا وان وخوينا وان جخار بكن عبيد وجخار بكن لشكري ببرا حتى لشكري ببلش إيرو أمزان واي لهرمامة لسر عرضاء سوري لسر عرضاء عراقي لسر عرضاء تركي كي خاصن جو بكن الحمد لله بدستوى النهض بآريكاريا خود تعالى وخلقي مسلماني شيار خلقي ما يجو هاتنا خاباندن بناوي چپگیری بناوي تشتكيدني بناوي دانا حق بناوي آزادي جو هاتنا خاباندن ام دبينن بجوان رچاوا خدمت يدكن وخوينا خو چاوا بچند دولارا چند دلاری هجمارتی جوان رد هرکینن و به کسی که تو حسابی جوان ناپرسه. دوا اف پروژه هانی بردوام و پروژه مزنه گود خوازن هندره عالم اسلامی وارا بکن خورتی وان خوینا وان جبونا خواه دریا خواه جبونا برجواندی خواه بدست بخینن برجینن. حکومت مخابن اویا هانی نابینه. چما نابینه؟
hakikaten tişeki garip. Yani hükümeti berînha 15 sala mesela hükümeti go Ecevit saz kirbun veya da Tansu Çiller saz kirbun veya hükümeti beriya Necmettin Erbakan rahmetli ve hükümeti AK Parti. Vana gışa gıvana bikrana mene bgotana evana ketin bin muvafakata ve hadisa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki dibêje ve rojek be hûn jîkê Yahudi û filaha بهۆست تاقی بکن ئەو ji قولگا nebaş herî derkevin û têkevin qulikek hîn nebaştir pîstir tengtir hûn ê jîkê hûn ê wêqê ev na rast ev na baş hûn ê jîkê li pêvan her hûn ê xwe têxin vêna evê got beriya vê hikûmeta hanê vî şiklî dikirin û her çi baş nebaş bi kar bi zerar ji Xerbê bihataya digo ser çava evana ji welatê medenî ji welatê zexm û bi quwet hatî naxweya tiştekî gelekî baş e gelekî bifêdê em ê jî wek wan bikin bê pirskirin bê lênerîn bê lêkolîn qebûl dikirin û dixistin fealiyetê nav welatê xwe de xelqê wan û ew li dijî hevdûbûn yanî wan xelqê xwe xelqekî esîr got ebîdin veya heta bendenê ji bona Xerbiya û ji bona dewletê sîstemê didîtin bi vî şiklê li xelqê dinêrî xelqê jî hefza xwe ji wan dikir heta mümkün bû bi a wan nedikir wan çi make qanûn baniyana qanûnê wekî dibaniyana heta mümkün bûye heta karî bi a wan nedikirin li ser tebîîyê wan nedimeşiyan lê îro vê hanê bi destê hikûmetek got dibêje ez jîkê ji we me ey xelq no êdî فرق دنابینا حکومت دنابینا سیستم ترکی نها و خلقی دنما حتی نها سیستم لدیجی خلقی قبول اری راس ام وینا قبول کن شخب به اعلانی به آرمانجی به چکرینه به گوتنه به رکلامی هادن سر اقتدار و افپازج سالجی لسر اقتدارینه لی مخابن ایرو ام دبین اوجی که عینن پشتی 15 ساله کتن ریا وان حکومتی بریان ها 15 ساله گود ریا خاچپرس و ریا اروپایی اد دمشان او جهاتن وی ایرو غرب جوان رو بیجی چی بکن مخابن اوجی که بهوست وانا تعقیب دکن لپیوان دکن وان قلقانا گلو حکومت نابین yani vênahane yani em lê dinhêrin ji xwe proje bi destê hikûmetê bi destê hikûmetê têkirin demek ki nabîne işte li ser vênahane gerek em bisekin tefekkür bikin evênahane heger li vir bê meşandin belê ez vê swalê pirsim yani faaliyetê hikûmetê ku niha îktidarê 15-16 sale faaliyetê wanî ku em textîr dikin yek jî vekirina İmam Xatîba ye û İmam Xatîb her du jî em bêjin bi qasî ku ihtiyaca têne vekirin İmam Xatîba de jî pirayî keçik û xort ji hev cuda sinifa de ne ev jî projeyek xweş e li gor dîn û baweriya vî milletî ye û millet jî ji van İmam Xatîba jî rağbetek heye lê li hêla din mesela projeyek wiha taluka herî mezin li gorî nêrîna min di mekteba de tê dest pêkirin yani di ser zaroka de ev proje tê îstemal kirin zihnê zaroka ku em dizanin zihnekî paqij e yani mesela em li mekteba civakên weliya çê dikin têdî pîrek jî tên zilam jî tên tidin herî pêrek diçin li şaxekî rûdinên zilam diçin şaxekî rûdin yani di nav milletê me ku em bêjin ömrê wan mezin e di seriya 20 salî 25 salî 40 salî de ne ji xwe em bêjin gîştinê kemalatekî di hinek fikrî wan hene lêbelê di zaroka de ev proje gavê ku bêne istemal kirin di zaroka de ev proje bêne çêkirin ev tiştek yani îfsada nestê be wê lewre em dizanin di pirê mekteba de mektebê ne İmam Xatîb bin hinek mealim bi xusûsî di karma eğitim ku em dibêjin pîrek keçik û zarokê kurika di aynı sırakî de dirûniş keçikekî kurikekî datîn cem hevdû da hêdî exlaq bê exlaq bibin çend sal berê di mektebekî de ez jî ez û mealimek dinim hatin dijî hev İmam Xatîb bû û keçik û kurik ji hev cuda bûn wiha em ketin minaqişê yani divê bi vê proje dixwazin keçika ji civakê dûr bixin ê keçik di pêşê rojê de wê
خو خریب ببینن و خو دشلانmış کدبیجن یعنی وردکرین و خو اوسا حس بکن و افجی لدجی زلامی و هی بهتر تجربه هی بهتر و جهدو حزنکن هی بهتر و جداتی تک و نبوان به مقصد دوی لازمه قارما ایتم هوا حتی لازمه کلیکه هفرونین جبوک فرقیت آن تنه بزانبن سروی یعنی ev düşünce ka çepkire komünizmi yani jüye der fikrek u tefekküreki gelleki galati aksi aslında fıtrata insan tam zıddı venay aksi venay ki çıkası zilam u pireka jehvdu dur bu ki ve muhabbetawan ve haskirnawan jehvdu dur qaysi zeyde bivi ki çıkası wan neziki hevdu bu ki bin cem hevdu ve haskirnawan ve heyecanawan kelejanawan jehvdu ve kem bi bisar bibi veya hani yani diroka insaniyeti je Hazreti Adem hatta neha şahide veya je Hazreti Adem hatta neha de her dinadı tamamı dinadı dine ilahi dijkedi dine beşeri dijkedi dine felahiye dijkedi dine mecusitiye dijkedi divan dina gışadıç veya hati istemal kırın zilam vakta go jpireka cüda bin dur bin bi şikleki helal yani bi zavacı bi nikahi beyin cem hevdu muhabbetawan hattani داویا عمریان دوام دکه اما خلقی گو او خستن ناف هفدو و کنک بیدین محقق لهر دمی دناوا انسانیت چه بونه هر چه خویسی هندک اگجی که بن هجماراوان ایگود بیشن اما تایسن ام جتبا دینا باور ناکن حاشا ام خالق کائنات باور ناکن وانا تمام دنیای دی مطلقا هندک اگجی بن گل که هندک اگجی بن هر دم و هبونه جوان مثلا بعربی دگوت دهری و نظام چه وقت تلوان دنا تل حیاتاوان دنا جوانا کو هنا جزاروکتی دی بیرک و زلامی وان لجام هفدون ت کلجان و ت محبتا مالباتی دنوان هیچ چی نبوی هر تن ده هر پروز و هر نخوشیاب چوچک دنوا میر و جند وقتا گود زوجین جی که فلاکت و مصیبتی مزن دهاتین سریوان و جهفدو ودقتن جهفدو دور دبن یا تا هفدو گلکی دیشینن اوینا یعنی تاریخ انسانیتی حتی اینها إثباتا بيناي شاهد بيناي كي وقتاغو إنسان زلام و بيرك لدوري هفدو مزن ببن وبالنكاح بجريدانا النكاح بين جم هفدو محبتان هفدو زيادة به مالباتك بسعادة بحضور بآرامي دومينن وقتاغو زد بينا جكيبه باخصوص دورة جمهورية وحتى انها تلوان دنار ايغو بیرک و زاروک به هفدور دمکتابات مزن بون به هفدور زوجین اوانا هر دائم به هفدور وقتیانه زوج لهفدور خصن زو لهفدور نکرنه و هفدور وقتیانه فلاکت سریوان و زارکوان تفدهاتی کی شاهد نحوج تشبيه دوام بكن في برسيجي جواب بكن يعني بروجه كود مكتبه تي چيكرن تعلقا بيچي دبي ağaç yaş gereğidir. Büyüktür kavayı. Az xwazim tiştekî dîrokî bînim ziman. دیروکای اسلامی ده بلعام کاری باوره هیه بلعام بین باوره چه دکه بلعام بین باوره وقتی که ارتش اسلامی مجاهدی اسلامی تیتر قومی وی خود گروی وچه بلعام کاری باوره عالمه کی قنجی یعنی دوستی خودی işte کلام قدیم زانه قومی وی تجمعید بیا بلعام دبی وای ارتش اسلامی تیتر ما امن کن بوان لیتو بمره بی امی بوان کاربر بلعام دکنا که خلاصی خوش قومی خانه که ایدی دبی تمام دبی از بیاوک رادبه سریگر خودگروی اول مسلمان بدعا بک نفرا بک بی نفرا بک تبی دیروکی سامی دبی که وقتی که زمانی خود مسلمان ودگری نه حاشا جماعت دبی زمانی و وکی کوچکی درج بود دبی زمانی درج بود دبی وی گوته دبی تمام دبی او علمی کن حاصل من ev imanı kısmı çu. Dibij Avrupa azı düşmanlığı bir Müslümanlık. Rabbiş kavmi xordu be. Dibe gere kavmi min. Dibe madaki hun bun sebebi ev dostaniya ku eşkıyetana bum. Ev kancam azı bum. Ve çağı eme harbaha bemenetip. Kavmi dibe tamam dibe tselme be dibe şeme biatak. بلعام جي قومي خو دبي دبي هري كشكي و بيركي و حاشا جماعتي دبي اجاد تيروكي دبا سبه دبي هري كشكي و قيده و اي خوشكنا جيش بينن خوش بكن وش باغي وان بكون خوش بكن حافظتن وان بخني شي في ادم جي بكن تشتك تو نهيدن وان دخن فيش عسكري خو
askeri Müslüman tene peki Ben. tahdid binin de silahı haberdin dest bi zinayı dikin zilame bel am bawra askeri vi derin Müslümanı eketine günahkariye dere vatkuşun vatkuşun be silah ama bakın tek vatkuşun ekun nakabın haramiye avana harbe sakeftit İran naha Avrupa duxaze vek birayı me Nurettin gote duxaze ku keçu xorte me ji xîretê dûr bike. Ve tişta waxtê ku hê nû tişta difikirin a tişta wêya dibistanê de ye. Li dibistanê de ev tişa hê nû difikirin hê rihê hê nû şîn dibe. A di wê demê de ku dest bavê jin ew ê karibin wa bêtê ji rê daxil. Keçu xortekî waxtê ku dibistanê biqedîne o ku rihê wî qenc be ku îmana wî kamil be bi îzna Xwedê tê wî nikaribi ji rêya rast vegerînî. Lê wextê di dibistanê de be tê karibî bêtir wî xera bikî. Bala xwe bidinê ev hilbijatina ku bihûrî ne mehedî ya berê 2016 de HDP beyanata wî çi bû? Digot em temînata LGBT îne. İlo bala xwe bidinê deng ji HDP dernayê ama deng ji AK Parti de. Bunlar ev bayrak hükümet helgetiye. Evet çeki balkeşi diye. Jibo çe avana emru talimatı xoya jikeder digerin. İlo emdlerin emd siyaset edinlerin ku AK Parti yani hükümetu o ku HDP cümle heaven xode gravil hem beri heaven ama İlo emdlerin devet iştihan da her duji yek reda aşu. Gelo ki vana hafsayı van tseki deyi. Lazım ki emsayı fikir. Min İlo peki lekolinker min heyet İngiliz Wezareta İngilizce, Wezareta Almanya, Wezareta Amerika le Türkiye pere gelek giring dixin ve işade. Dibe ki li ser ev tiştehan işte xwedê kirevî lêkonî bike, çavkanî bike, işte şoxlekî bike em ê o qasî pere bidirwan, perekî zêde didirwan. Ji bo xatir çê, ji bo xatir ku qîzê me ev derin dibistanê, ev derin lîsê, xortê me, ev derin lîsê ewil wan nêzî hev bikin. Xerabî wan bi hev dikirin. Paş re wan keç û xortê me ê ku dest bi xerabî kirine îdî îda heşe cemaetê keçik bi keçika kuruk bi kuruka wan nêzî hevdû bikin. Ev mes'ela belamê kurê baûra îdo dixwazin bînin serê me. Watê keç û qîzê me ketin ev feqa wan tu bawer bikî ew ê askerê Amerîka, askerê Rusya, askerê İngiltere, Almanya çawa ketin Sûriye kesî dengê xwe ji wan nekir. Ma îro çend hezar askerê Amerîka li Sûriyê yek hev evdê Sûriyelî divê gelo tatî ji bo çi? Kes hesab jan pirsin na. Ji bo çi? Çünkü aqlê wan ji wan sendine. Ev xîrette wan ji wan sendine. Kes îro nebî kiro ma tu 14,000 kilometre tujur da hatî vê dire ka tu ji batî vir çi? İra vê proje ku xwedê neke vê proje ku ser bikevin waxtê ku sibê Amerîka ya İngiltere ya Almanya têkev Tirkiye waxtê ku me bikin bendê xwe em ê ji wan nebêjin hûn hatine vir çi? Belkî em ê ji wan bêjin hûn hatine hûn bûne xilaskarê me. Bunu xelaskarê me ji wan çep kaxin ve bi xêr hatine û ser çavê me hatine werin kerem kin 2005 ev xwe çû merak haziriya vênatê 2005 çû merak me çavê xwe dît. Pevkî me kurmancî heye dibê me çavê serê xwe dît. Çûm artêşê Amerîka ku di nav Ereba derbas dibûn li çepka dixistin Erebê me. Kurdê me bêxwe jî çepka dixistin. Digo çê? Digo xelaskarê me divir derbas bûn. Bijî Obama çavê xwe dît. Bijî Obama li vir cihad. Erê min Iraqê çavê wî te heta cephetur Ensar li Ewkê lana şeytanî kor were. Li Iraqa, Kurdistana Iraqê li wir çav askerê Amerîka da kuştin ku meytê wan ji Kurdistana Iraqê debas kirin ayîn Tirkiye mütseb çavê xwe dîte ku kurmancî me ê bêaqil kêm aqil digiriyan. Digo xelaskarê me kuştin vana me xelas kir. Bifikire. Min ew askerê Amerîka li Iraqê 2 milyon insan da kuştin. Kesî hê negotê kiro ka tu tekî dikujî. Ma tu mirîş dikujî, ma tu çi dikujî. Bi sed hezara keçê me, pîrekê me, diyê me, xwehê me dest avîtin nemusa wan bi sed hezara. İyo kî hesabê wan dipirse?
kes napıştı. Jibo çe jibo xatir ev proje nihal Türkiye tek kirin ve çeğil uğrat bu kirin. Dövde serkefti bubun. Yani Gülgeçte Almanca xwe ya îrojî dixwazin ev plana han li vir çêbikin. Yani em vê dibin her insanê xîretkeş, her insanê xwedî ol, xwedî hês lazim e li hem ber vê tiştî han dengê xwe bilind bike. بله جبو به فهمی از مینا کی بدم آراستی مساجا انسان کی به قیمت پروفسور نه پروفسور مجاهد گلتکین دوی یعنی اف پروژه کی ifsade شوه hatta çen saledine ediye mezaruke xwe naz nekin em poşman bin belki em poşman jinevin yani ev fırsata mecburiyetin ve minak ki veya dedefemi ve çen sal beri به گوتنا مدرن ترم و رابوج غربی تخم هانی تخم کو ام ایبری ما تخم طبیعتی هاتی لیسن خراترن ما تخم خو مهلتانی بابو کالی مهلتانین و رابو گو مدرن ترم مادرکتی تخم حاضر هیه و رابو آنی مدرن ترم و جراگو و ایرو ایدی سرمه به ev tohme tabiatı van hatiye guhartın GDO kudvejin genetiği değiştirilmiş organizma kudvejin jere iro serimette de belay da kes edini kare ve manaj ve meseleler çünkü edi tohme beri jineman naman muhtaç ve edi zer bahatır da farklı ev meseleci aynı ev meseleye ev ya toplum mühendisliği kudvejin yani civaka me xwendin edici ki de proje ki çekine mühendisi van و سرویده پروژه کی آن هانی خصنه امبیجن ناو ملتیمه و دمکتب داویا و بیچکرین روکی زودتر ام هشیخ ندن سری خو ام نبن مانع جوی پروژه را چند سال دنه ام زاروکی هو ناز نکن و ام پوشمان جی نکاربن پوشمان بن ایدی او فرصتا مجویتنه به یعنی اف جی جبو پیشروجی حقیقتا تشتکی پر لازمه کو سری به فکر کرن لازمه کو سری به خبردان د انجام ده و چی داری پیشامه ام چند گوتنا سرویجی بکادین به مسئله راستی ده انجام ده اگر به شکلی بمینه حکومت و پروژه خاص پرستا از هشکارت بیشتر وکری زلال و پروژه خاص پرستا گویش طرف یکتی اروپا تفینانسیه پروژه خاص پرستا بناون هنگ برقاندی پاکش خوشک avzerkiri dedin me peşkeşi medikin reme dedin jerbejin projeye ve keviya cinsiyeti yani kaşu dınavameti ve kevitünneyi zulmeyi ta'deyi heyi hinek insan bende ve abidin cinsiyete ve cinsiyete jikil servan ray zulmeli andaki jibona ka ef ta'deyi zulmi rabi em ve kevitiye dinin nava hem cinsa vena de zihni merode bican dikin de hakikat edi çavayı her cinsek بفطرتها خوي جو خلطاله او السر خلق عندي بويا عزيز دلاله بقيمته يرود خوازن في تشكامه بليزن بفي فطرتها في خلقيتها جو خلطاله سر ام تشيكرن تخوازن فينا بليزن جبونا جو كهرب المزوكا جخر بكن بنده وعبيد شوار بكن عسكري بمصرف د پیشروج د هگر فینا تمام سازی سیویل تمام پارتیل ترکی تمام کسی غیرت کش دین وان اولوان مذهب وان چد به برابر گرک لسر فینا هانی درکفن و لدیج حکومت چالاکیا و پیشاندانا بکن و فینا حکومت در حال بطال بک فینا به پاش و گاوه که باویجی وک ایرو پروتستوی گول فرانسا تن شکرن گرک لسر فینا هانی بی شکرن نل سر هفقيسا زيادة كرنا جيراني وغازي ونزابونا حياتي أبورية كريزا قود أبورية آمد چه بوي نل سرفي مثلا هاني السرفي بروجا قو بدستي خاش پرسا وبدستي وزارتا پروردهيا تركي تي مشاندن مكتبي لسر زارو كيماي قو الذهنية ونوك پلک پاکش و پلک سپیه هدیه خوازن گمار بکن یعنی هر کس در که لسر وینا لدیجی وینا مجادله که بکه حکومتش کیش وینا به پاش و گاوه که باویجی که پاش و گاوه که ناویجی وی هل بجارنا پیشامه گرک درس خوشک بیدان وی حکومت آنی که هیچی خو بدی سری خو به ای ظالم تو چی دکیرو یا تو بنسلامت لیزار ایدی نب آبوری تا آبوری پریشان کری zaten millet perişan buy esnaf perişan buy her hamu kes perişan buy hev tu uçan habel dorata go ihalaj resmi devlet edilsin avana
aboriya mezdi be edne giş halk her dere demirin dikevin لسر وینا دینه که تشک نابه اما سر وی پروژه گوب سر زاروکی دیلیزی هین زاروکی وی ذهنه و پاکش عدم دکه و سببین حاله کی ورکی و گود و مساج دهاتی گوتن حقیقتا پاش و گاوک آویتن و حتی پوشمان بون ایدی نمافیده که به حاله کوری و زاروکی ما بکن وک زاروکی فلها حتی نفل لهجکی زاروکی بدینا به اوغرا به اولا و ببین وک زاروکی روسا که هگر تماشاوانی ما حیاتا روسیا د دنما کمونیسم د دما کمونیسم به زانبن به بیران به چابو مالباتن دیو بافتن تاثیر دیو باب سر زارکیتن حکومتا کمونیست دینسز زاروکی وان صبح ته جوان دسینه د به قرشه د خبن پروردهیا خوی گوبه دینی چا بخواز بو شکلی لقالب دخینه وانا باوریا وان جدی باوی وان ج عشیره وان ج تمام هجای انسانی و دینی توا وان پاکش دکی و الگور قالبی خواهد گوبه خدمتکار جبونا دولتا بدین تنه بشکل که وره وان پرورده بکه مزن بکه پیش روزه ده اگر ام لهمبری وینا در نکوین ام وینا راست نکن حکومت هشیوی نین سریوی هر گر بچه ده برابه و پیش روزه ما به پیش روزه روسیا کی د پشتی و 10 ساله د 20 ساله د 30 ساله د زیاده درجناکه او گشته که بین اشغالا خاص پرسته او اردانه هانی پیش روزامه اشغال کردن خاص پرستای اشغال کردن سیونیستای به خصوص لسروان اردای مقدس گویرو ام گش خوینا خود برد دیدن و ام دبیجن برا اکونومیا ما işe me, kari me, her şey me kembe ama bir amsal ardaha azad bin evena ve güç desteği meher. Ne azadi dimine, ve ne şahsiyet dimine, ve ne ol dimine, tiştegil sel ardayın amine. Peşer hocam mekhabın, efkaysi tehlikeliyi. Jber mühimiya mesele me çil daxil xwajbu ve mesele bejin qattant ve mesele xaberda inşallah hat efami lazım saziyen civaki jî derbari ve meselede işte kudestevan TB kirin hükümeti tehminin tesiri o ve proje paş ve babajin lora gave ku ev karşivan embejin berteka tepkiya hükümet gühe karbike o ev proje hedi mektevada beyne istihmal kirin o edi milleti runi o edi kes yani herkes be tepki mine o be bertek mine ev şah edi taluke derbastı ve taluke edi kes jberkul diji dernay الملت رودنی کس وقت تاریکی که وینه دید نبینه ولی د پیشروجه دا 10 سال 15 سال شونده ایدی کس نکاره بیجه ev qizam çma avabu kurem çma avabu çma naymale çma gödariya vave xunake diya xunake ev çax edi vaqtçi derbastı be divê warê de mere haqqê partiya doza azad naxu haqiqatan divê warê de حبكي بيانات خشك دانه وهاي داري ki fermi beyanattan fermi beyanattan هاي داري خشك çekirne yani rapor خشك giredan saz kirne خود تعالی وان موفق بكت في كاريد وان بك پیشکش و رضان جتوی و نمیناک نمونه جتوی سازی جویل parti siyasi و غیر siyasi گشار حقیقتا دوی دراده bunu minak و نمونه خود تعالی وان موفق بکن بله آمین هر وگو سیاست ام قسمی کی بحثا سیاست يمكن يا راس ام بحثا البجارتين يمكن البجارتين ادارين محلي رنگ سیاست د پیشروج د وچا برګور کې کې سیفدین امسی چارپن داخل خوش بو مسئله بخاتینن با من خود جرادی به سید رامیسم ها الموجودات که سلام علیکم امین جمع مساجی کوته گو آقا که بود جمعه گو آقا غلامی خوی بری قوتان ده یکی نوعیته گو یکی نوعیته گوج غلامی خوی نگوته گو کریم مالیم ملتا خوش حلال مالیم بدزه بس كنت مايم بزي بالتراكتوري بزه يا غلام نواتي نفسي شرب بين زانه يا جو اغا شهود ما يتبدزم نحرام ميكو شهود بدزم جو كريمن حياه تراكتوري التحلاله ليش تراكتوري بيف التحرامه يا بابي من جو مش اغا برسيم بوج بوج شي حياه تراكتوري يا جو غلامين بري عبدي بيتني تشتكي تني غلامي من البرت ثمنه وقتك ben çelbetleri görmeye tolkun derin ser benda bir difraşın ederim kaymanayı peşi amne. Kurema kayman ki emre. Kurema adetinde tefeşkiler aniye bir ağa emre. Rekurem teşkiler aniye bir ağa emre diyor.
yana AK Parti o vani de yek bu kamyon dedize, yek bu traktör dedize. Hem de bu kendi dedize bir awar. İyi düz bir akıvan. Bəli. Yani ekun ne dizi vak dve işe sakatın nabe. Hatta paralel emin güneş koda cerradi be. Mesela ki hocama got ko amçunca ki govi insana ya ki oldara dindara ve raya xobedem be. Go amçun cembi me peş tağdi go bemekani ya. Mugot jbo çe bemekani ya gohun insan per درست. Gohun na'met ziye beken. Huna almi kharabi beken, gohun çawan seri, go kasge xnada be. حقيقة أن بلا خدنا كي إنسان يكحش جماعة الرابك تزيبك ملت يصير تستا هالدنيا إذا أم دبيك إيك هندك بدزب بر أول سري هي دزبي قانون يعني كي تزيبك ويبكيات دبي قانونا هان نها أمثال تشد تشتغلن كزاروكي ما دبستان دوا تاخن قولكي خرابي يكو أف سيستما زاروكي ما دبستان تخلي قولي هان افضل قصه بمزه به سياسه مدار ما هو شوانه ذا شو خرابينك وشو ايثان تعديل ذكرانك وشوانك يعني اي كنها امني بابو دفي هالبجاتنا يا محلي ده كي هندك تدز بلا اوره وكي استاذ رحمه خدي بدو زمان قلت يا دقو احمد الشر ايكو الشراوي هندك بابو ايكو خرابي هندك بابو الاور اما ان شاء الله هي ما او كربي عالمي حس کرنا انسان قنج حس کرنا انسان دوستی خدا حس کرنا اکش خودتا ترسن وان انسان حس کرنا و تخ دلی گلی ما تخ دلی انسانی ما وان انسان بمن خدمت کرا گلی ما داکو وان جوان خرابیهان خلاص بکن. Amin. Beriya helbijartinan Türkiye daima parti şuara reki didin berxwe u servi embejin به ایریشا پارتین کشخور رقیب دوینه بوی سیاستک داجون آراستی نهاجی رنگی که وها دیسا درکت یعنی سروک CHP سروک کمر دویت نمشروی سروک جمهور و انبیجن کسین پارتی اقتدار بحثا قصت آدکن و شخوا سیاست دو بلوخه نها یعنی بلوخه AK Parti و MHP بلوک CHP و İyi Parti و هاتی خویا کرن شخوا سیستمک و ها دانه پیش خوا مثلا صدیده و وکیدن کنستینت دی سرناکه و partiyenden eko hezek abori hezek embejin siyasi desteğiydetine be şu ölü doğmuş gibi bejin yani miri düşün yani uha arasti siyaset uha tekrin millet ji bu parayı nerina millet ji hez destek ki da be evud kare henek tiştabke jiber ve xo muhtaci henek partiya dibine yani dibin hegemoniye de arasti ve şekli arastiyem için helbijartına mahalli ve خوازن داخلی دو سری خبر بدن مهر نامبری. براستی حقیقتا دمکی بقریجی اف هلبجارتنا محلی و دوی دما قریجی و دوی بن وی تزیقا گو ایگو دنگیوی زیده درد که و زیده تزیق السر خلقی دکه او انا وی بسر کفن و گولو توی خانه کرن لی مرکار وینا بیج حقیقتا خلق نو ملت نو asıl da her çeşitli desteğe de helbijartın adı ne ego iro imkanı devleti tevde desteğiyden ev zahmı bu kuvvet her desteği değil. O ne ego muhalefet edeyici ki jbo goda ana muhalefet edeyi o imkanı go denge kadar xwek medya hay televizyonu hay imkanı hay ve hatta xaç perskiş Avrupa güçlü piştawin denge yüzeyde derxin ne ev zahmı kuvvetli ed roja هالبجاتنه ده لسر صندوقها بقوة ونن جبر فيها جركون فينا بشي بينن هالشيخة حتى انها افاني يقول سر مخالفات يبون جمر تشكرني وحتى انها افي يقول سر اقتداري جمر تشكرني وانا خوشك بدن برها واس شد خوازم احتياجامه ذي هالبجارتنا محلي دي بتشهي ملت بملتي وك ملت از شد خوازم احتياجامش تشهي
احتیاجامız خدمتا سکاک و کوچه کولانا هی احتیاجام ج گوهنک لسر سری مخمزن بکن و هر تلویزیون د بانکن و دنگی خو بلند بکن به فلان کس في شکلی به وان کس في شکلی و هر بوان رجکر تجارتها به ماشینه وقت با ویژسیونیسا و دور هر پیر تجارتها به دومینه عجبا احتیاجام جوان هي هنا گوبین خدمتام بکن کوچه کولانیم پاکش بکن و خدمتام بکن غازام بینن ورد بکن و احتیاجام جو هي دوی آنه دوی اسناید روجا هل بجارت لسر صندوقي هري بقوة ملته ملت کاری وان هر دیاجی برطرف بکه دیسخالفیه بکه و یکی نه قوتک نه هیزک نه گوله باوری گو حتانها د پاشروجاوی د دزیتنه و د وعده ویجی که ده نه وعده گو پیش فنوری اوجن بلکی لگور باوریاوین لگور اولداریاوین اهلوانا گو هداری بکه تشتکی نه هیزک نه قوتک نه درخینه خلقه هر دو طرف آجی هر دو خدی هیزاجی که شاش بکه وان بقلبین انقلاب کلوان بکه کار فینا بکه او هیز او قوت و روجل سر صندوق دسته خلقه دی دسته ملتی هر کس به از شخصیتا خو اونرا خو محافظه دکم از ندم وینگو حتی هم خاپاندی و از ندم وینگو حتی ها جمر خبر دایل سر خبر او سر نباچه لسر اخلاق سزیه مزم بوی از ندم از بدم یکیتنی براویا درکه اف قوت دسته هالبجارة دي ويروجي كارن انقلابك لهردو كتشي ظالم بكن وخواد درخن بيش ايقوان ناس دكي جوان رابونه وانا درخن بيش اف امكان دستيوان ده تمنيا ما افقو خلق بينا تشيك بكي بينا برچاوا دجو رازي به دما نابري هاتيه امي قسمك نابر بدن بشترامي دوام كن ان شاء الله تماشاوان نیجا برنامه ما دومه قسمه داویه ده امی بپرای سرش مسئله سوری با آخوان آراستی لبله دوی نابری ده وقت چند خم دخوازن مسئله یک ده روژه و ملتی ده ده قمویی ده ده خبردان ده جیه که وی مهی سری سال پیده لمارکت مزن و لعزخانه درمانخانه فروتنا پوشتا 25 قروش ده فروتان یک هرد مارکتی که ده شخوره چند پرش تشتی بکره و وره پوشتشی به پره بکره نبلاشه وکبره جبو چیه؟ جبو صحتا در دوریه پاخجی و صحتا در دوریه آراستی مالزمه پلاستیک جبو ام بیجن پیش روژا me جبو درودوری مسئله یک بس که یک فرمزنه لورا ماده پلاستیک به 100 ساله اویده در دوره ده ناحلن و ناقدن دور ده وک هنک ماده کانسروژن دمینن ده عرضه ده آخه ده و جبو پیش روزی پروبلمک مزنه و حقیقی تسلیم بکن لبله ده ve sepane de ve uygulamaya da henek haleti heye gor nerina milleti lewra jinişka ve bejin poşet hatın frotan evya jubu marketin mazın bu sebebi kareka gerekmezin mednaveri de به میوانین خوره وقت حساب کی کر مارکتک بناو دنگ نها تمام ترکیه نیزی 7-8 شعبه وان هنه دروژه کی de نیزی 500-600 milyar pere kazançtı ki sadece poşeta, biteniş poşeta, embejin frotuna poşeta ketibeji bira 250-300 milyar ve droje ki de market uha kazançeka ekstra karın bejin. Her ekim hem de khasari haber bidin. Lewra mevanime yek ve sepane ve uygulamayı embejin takdirdi ki yekşir dici ve arasti yani ev jubo embejin pakhjiye tiştek balkeşe başı lebeli henek embejin de market be pered froşun u serveda kazanç ki be destixin ev hoşamleti naçe ejve hereder meseleden herim kambin herin mevani mescid bejin erek de dakay براستی که امسال مسئله قزنچه بین هرنسه میگه جبه خاطر طبیعی خدا کره بسد ورقه تشناد سینه دوی صد ورقه مهکی شونده درد سینه او تشته که مهکی بری سند بسد ورقه نها 120 ورقه هاوجتنه
yani 20 ورقش کی جبری که داره تو میک پینه حسه اما بس میرک چاوی وی لپوشت اتیش 25 قروش او یا پیگرانتی yani ali dine 20 ورقه جبری کاوی سندنه پینه حسه چاوی الویه براستی تشتیقان چیه تشتیقان ام بالا خودره ملتی به اینکه دوی هوی ده yani ne duyarlı yani poşeta davin arde davin bindara davin nafşinayı davin skolana edve havdayı pakıcı zahmeti çedebe am dönerin idi şaredar yani belediye beyseri dernak yani ve keder pakıcı bir keder pakıcıdak millet fiki xojundre poşeti derdığı o davi derve maalesef embala xadını mixabın embala xadını millet vakti ku tişteki dikeve ya birkavi derkeve heşivi tesir dibi yani berya ve ezbala xadımı bir 10 sala kaldı kırın dikotun poşet navcı bindara işte daha çürütmüştük işte koka dara dinde vuhay xsara ve hey kaldı kırın kesi geyfana dayı yani her zehirdi ki yani ne kama kesi bu iyi de çe demi gotun pere şiar bu kutu bu pere eşya bu cibacı pere bir kavanı der keve yani inki lazım ya ki merav tiştar bu pere çebe ki mesele fihimkin hatta kutu pere bir kavan der nahi heşevan naysere var azvezan yani henek embejin servede milletçi embejin henek teklif adı ki mesela çend havada Twitter'da xwend yek dibe bira poşeti evvel belaş be yani her deset tişta bikri em bejin 5 lira girt yani 25 kuruş nadi poşet bira evvel belaş be edin ücret mesela tişteki mantıklı bu gormin yani pral gor mesela aboriya milleti hem dibejin yani 4-5 poşet abikre belki henek jibo ko ürüneki jibo tişteki bahavi ketiye düşevi dikre o henek bazmati xoji dikre te poşet şija perede de وك قزنجا ويتنه بوده ده اره وگوت پرزیده نینه yani çar poşet abi gire he dikelire ki böyle de roja millet de yani çünkü serve de vaki kumgo marketin mazın kazançke mazın dikin bunun çavaleden herin kesif rasti azim ego ve bir yara hanedan ve karara hanedan hakikaten پیشی و گو خواستنه کی و پشتی گوی حسابی مرد که مارکت تنه زنجیرک مارکت آب تنه در روزه که 600 میلیارد لیره زیاده به حق به دست خینه قالوا اف حقای هانی بتشا دولتی ره و تاج مثلا بتشا سقط ار جرنکا سقط ار محظور ار و تا بتشا جکی خیری ره و تا بتشا اداره صحت ره من وقت طبيعت شكي برخش برباشة چما جملت فقيرة جوان كسيجو مجبورن هر نوان زنجير ماركتا جو قالوا هناك قاشوا هناك تشت تيد أرزانن هر نوانا و أوانا جكي دسيه بافيجن بيريكا وان كسي فقير جو مجبوري در نوان ماركتا جو قاشوا هناك تشتا أرزان بفروشن yani çima çave hamu kesi çave ego ve yasahane çekin yani hükümeti u çave van markete mezin liberika halqi fakiri avena hane netişki başı başka zede jgayni veya çarak dine tune bu mesela bera bu gotana markete mezin ego hıfkaysa ciro dikin bera mecbur bin ne poşeti naylon bera paçiki çevkin hazır bikin u seriye ki bizmet bedunwana bidin müşteriye xwe برا بگوتا وی وانا فگرین جارک دون هاتن وانا نبوره اون پریوی ونی بدن یعنی چاره وقتی نه گلک هبون اما وانا هیچ یک جوانا نکرنه گشی دسته خو چاوی خو برا بریکا ملت فقیر دن به برا اوهرن جمر بینن zaten دولمند خودی شرکت و مارکت شو او نارن چیکه ناکن تلفونی مارکت etkin market جوان گشی ده هفدو دخل مالوان و دخل تدخل مکینوان و دشینه دوید راهانی ده بیشتر گمره حساب جدی که حقیقتا ده انجام تشن نخوش در دکون حولی یا براوان پرانهانی جوان مرکاتانا بستینن دوی ریا پاکش کرنا در دوری ده هرمی ده مصرف بکن خرج بکن
بله و یعنی که برای وی شکلی نکن تشکی دینه توربا کی دینه و تا مالزمه کی دینه حاضر بکن آماده بکن جوانه دین بروانا بیجوانا ببین و بینن وی شکلی کارن چی بکن هف قیسا پری پر و زیده ج خلقینا سینن و نخن حقیقتا انسان کی مقدور نه حاضر هاتی hemen tiştek lazım bu mecbur bu duri mali her şuar çantaya kabine veya tiştek kabine ve her marketi bika tişteki ve raj havciya xwa ve evki bika 25 kuruşa yani aznadım te desteğe raji beşik ne mümkün raji mesela te çava raji birinci te çava raji niska bir şekli ben yani ligorimi hükümeti لسر ویا تفکر نکری هول سر بنگهاوی تیر نکری یعنی بید karmejin yani bingehave mesele ter nekir yani de sepane de uygulamayı da yani tüşeko duhast bike yani tüşeko ve millet beje eri evgave ki rast bu baş yani hükümeti bir napşeş ma bu tazat seri salet şu az kadar xabikim poşeta bera kesek imal ne ki çene ku nekru nefroşe hatta herkes bir algor xo tedbir keş xar bisine ve disa çene buna bu herkes algor xo ya çanta ya valiz ya tişek xar hazır bukra amade bukra şxo ve poşet tnabaya بجارك روي بوشت زورت حولي رابايا و در دورجي باقش بمايا وقت بينا قال لك شاره مرك عارف بين يعني sistema para bifroşi evet şeki sistema aboriye üretime de koyam dibejin yani de marketa da koyam dişin tamamı malzeme tamamı tüşte xwarni ve xwarni tüşte istimali çihebin de poşet de poşet hener yani şu ki der poşet hi dikri yani yani şehri bukrit poşet de yani şayni ve ev av mesela poşet de ya evji perskeleke gerek mazne yani perskeleke uha mazın hene arasti ve böyle de poşete gunavan heşeri yani kısmeki poşete evji nevaki poşete evi hani hin zutur de nava arde nava ahide hin zutur beladı be wendadı be evi hani de serbesttir çima bernapşeş ma bu tamamı markata mecbur bukra bu gota edi poşere hişir peş poşete hişir peş tu poşete de bkar ne kırın ne xabtinin gari bu vena bukra ne rapper le illa gerek çave xabara berika fakir adam ve hani netişeki ma de encam ede disa projen ve ha lazım bene embejin desteklerin yani gornerin amji eve yani eri belki de uygulamayı da henek gemasi hebin de böyle ev tişteki balki şey bu teşarrüji inşallah levra her mesele ma bena küçük bana jirsadi şey hafte istimal kırna poşeta ketiye yani gor legarini hükümete beyanat hatekirin yani yek şu market yani bejin 5 poşeta dikrin ha yeki biteni dikre yani şu desteklisine ev tişteki paşa ve de ezu keke seyfetin hem fikirin un rakibun jmara temaşavari neja emi derbasi mesela xoy dawiye bin ser mesela Suriye'de emruşa dawin haber bedin yani hinek tişte ve şartı hene ser mesela Suriye'de arasti ne xasım ev mesela min biçede Amerika go emjeder vedikşin Türkiye hoş bu operasyonu amade kir PYD çu ber pi eset rüeder embejin le persine hevditine ki kir çe heyel ha de Suriye'de davinde İro من نفتك خانده دستروي ده أولين فاند بو أعوذ بالله من الشيطان الكبير لأن الشيطان حقيقة أمريكا شيطان مثلا كو أمريكا دبي أديجي سوريا ده كم هناك إنسان لما حشا جماعة أقل سبب كيف أخذين دبي أمريكا شو دبي ميدان مجمرة دبي أم شو بكنا مجدك لذا تشتي نافكرن يعني أمريكا جيك أوي هره كود بيشت خدا فتنة نهيله جودة دناكبه يعني دو بيش خدا جرك أجركي مزن بهله كأمت بهف بكبه كجلبي درا بهف بكبه هي وجهه أبي أمريكا جودة كبه براستي أمريكا حسابي كده وقتي كدبي أجي سوريا دكبه دبي كي حسابي بيكور دبي Birleşik Arap Emirlikleri Suud Mısır ve Van'a
دبیک عرب نتوسی اوی هزکی وها چیدکن اوی وان عربا ورن بخودگراوی اوی ویداری رزگار بکن خلاص بکن اوی وانا ورن او اسات یا وی شر بکن یا وی بهاوکی لهدو بکن اوی ویداری صافی بکن وقتی که وان انسانا یعنی حتی کدبه مزنه بیدشک عرب امیلگری یکی مزنه وان حتی وان دراجی گریه یعنی جبو خاطر که چتا کمیچ اسکری وقتی که چوا بکن وقتی که امریکا دید عرب لشکر عرب ارتش عرب هاتن سوریه حربکی که به 10 سال باجو که 20 سال باجو که درخن او امریکا جورده که و که حربا که نها لیمن تیکرن و خبد آلی ایده بجهم به هر کبر یعنی ارمانجا امریکا که عربی سودانی که عربی مصری که عربی به پره بیلشک عرب امریکایی به پره سعود به پره وانا و به عسکری سودانی مصری تخوی داری الوی داره که حربکی درک خواه که به 10 سال باجو که نیقداندن که ایدی انسان اتا قلعه هفته بین امریکا في حسابك بالا خو بدني امريكا دبيك ادي كبم دبي ادي دمك كين دك ماما هو خد جرافي زلامي خد تاني دخه قالا بنجي حضر شيت حضر تر اشت سلاح دانا بيادي هيج قالا وانك نابي ادي فيا درخم درنخم بدم يقالا بتشتي هناك قالا حسابه چدك حسابك دبي خد جرافي بي از حاميه كرمان جامع يعني شيطان وهاد بيجي الحمد لله تو زمان ام بوانا خبيانه ای اقصد باند خابن دبی ام حامی کرمانجی سوریه وای ما اشتوان پاراست ما وان پرورده کرد ما وان ایتمش کرد ما چک داوان ما رخت داوان ما هچی داوان ایدی ما وی داره جوان هشت خودگراوی جک داعش دیده برا عسکری مصر عسکری سودانی ورن به پره سعودی به پره امریکی ورن وی داره بس الحيوان وی داره برا او جوان داره رزگار بکن وی ناوی به پروژه كديت فانا كت فيدري لفر حرب دكات او امريكا دكفه ناكو ديت مصر خندا بري السودان عمر البشير خندا بري عسكري خنخ فيدري وبيجي كورو هون شاطر ناكفن او تصور تكفه فيدري قد تعمل خو امازن بك يعني برا كاس هيفيا امريكا تشكي قنج نك يعني برا ابخا باندناهن كاس نكفي خباندري يعني برا كاس نبيجيك أمريكا دكات أوي منفعة أمة تدبر برا كاس تشتكي وها نفكر إيك وها بفكر يا دجمني خوي ناس نكريه براستي إيك دجمني خوي ناس نكر ده مزني ما كده بيجينا ولا أقص فكر يعني شو دجمني خوي ناس نكي أمريكا 14,000 كيلومتر جول هاتي فيدرا 50,000 تر سلاح في فيدرا دبی 40,000 عسکری پیاده پرورده کردی و خصیه بن ایتمی. چوا اوج شبکه دورده که و آب خاطر و اجهر دانه کتم هنچه دکن هم بهدف کن. یعنی که ترکیه، سوریه، ایران، کرمانجی ویدا لحاف بکن وقت براد لحاف بجون ایجا بمشینن دبوکی و امریکا اتم بمصیبای سرمه نهی لکل ویدر آرامی چه به نهی لکل ویدر آشتی چه به نهی لکل ویدر براتی چه به بله که سیفتین جبو قرار کشاندن امریکا دوی دلیل هنت المسئله پشتی کو امریکا گو اجوی درد که یعنی قرار کو هستند آراستی هی نخست فعالیتی به تمامی لبله پیاده چو به رژیمی رونش و جبو من بیچه جبو ترکیه بو یعنی اف قرار برکو امریکا دولتك شوي در ويدري پیاده ويدر ريخسنك بسري خدمينه لازم ادبن شمسيا دولتك كده يعني جي رژیم ره هفکاری کر اون وی چوادن هرن و ترکیه راکسیوناوی ویل دجی وی چوا بلگوری و سيدا خمي مايا ام بيج بيج نمر قديم ان شاء الله براستی پیاده چاره جویا پی نمایی یعنی بری پیش کو امریکا گو از در کردم وانج که یقین کر گوی در کرد بلکه به هفدور پیوینه بازار دريج كي كرنا ريم وروان خسن بشتي موني تشبكن هجر حقيقة در كبن شخور در كتنا هين خويا أنا قلت شكوري الميدان تنهي قوتن هي أو قوتن أنا جي هر در بمخالفة أمريكا ناف خد خب خوش كده ذا إبطال كي وجو يعني
ناویج که نصافی نه دنگکتنی در ناکوه یعنی سبید وگو به قراری خود زمان ندایی بلکه زیه وگرم حلاوی کنگی بچیک بیوه از فالفلان کسا به آریکاری نکارم بهرم ناهلم هم گه چیکی وانده اما بشتی گوزه در کفم و حاضریا وکر ترکی جی که حاضریا خوی خوشک گلکی زیده کر گوزه دی چند جهاره تمامی زیده کفم و تمامی روز آوای فرات از یکیش حتانی سینوری عراقی از یکیشی زفت بکم جوان در خینم و بکم گو خودیه وید رای کفن هرن تیکم ندرهانی به چیکه دلی خو خوش کر پیادهش که نری گوان چیکه خو برجواندیو خو گو دست خستن حتی نه منفعته خو دست خستن بجاره که نکار دیجی ترکی محافظه بکه جبر به که جلوجی مرگوش خو عسکری تی خو اف عرضات تی و از که خو لشکری تم پیشی جبونا گو ترکی نکفر تا از آنیم خستن بدراهانی وردیسا bayrağı خو هل کشینه بالقا خو بچکینه شخو بر امریکا نه هاتون نکتور یعنی 2000 عسكر جبنا محافظه کرنا و درهانی نتیجه ترکی بخوازه 2000 عسكر 24 ساعت کار گشی بستین bayrağı امریکا لو درا سکینی ورتج که bayrağı خو لو درهانی بچکینه و جلی خو العسكري مكي الزلامي مكي وبرادو دراد خدماتها بكن ام ببنيك ام يدور بتشي شكل ما بالهفدو بكن نها هذا الحسابي اسد جيكيتي لورا حقيقه تركي جير برسكريكك مزنه الهفدو ناكن السربيه هاني او جيكيت خازو بينا هاني بكي لشکری خو وقت bayrak خو هنک لشکری خو هجماریان هندک جیکه آنینه نزیکا من بیچی آلیه ویالی سکناندنه امریکا هنات حولی دی نترک الویالی هاتی سکنی او جیکه الویالی هاتی سکننه و امریکا جد orta دی آنهات بزی چاوان برای هفدود محسابه ویناده که yani وقت ساترانجه کی yani her iki askeri ki خویانجی pozisyonu ki şuara çekiriye نها و هست نها سکنی و امریکا بچی شکلی در که و هنک دنیا بین تیخ شونا خو لدیجی ترکی كسين امريكا اصلا وقطع ناهي لقو تركي خشك بالراحه دل راحتي تيك فويد راهاني ودلو خو لدجمني خو لويد راهاني راحت بك لورا بروجي ويل سيرفينا هاني خوازه تشنابك او تشتي قد خوازه بك جيكي بچوچك كرنا ابيشي بچوچك كرنا وان دولتي مزن يعني تركيا سوريا ايران بچوچك كرنا وانا پرچه كرنا وانا اي جبو بينا هو قيسا مصرف كري دل راحت بيزيدر كم هرم تشكوري قطعا ناکش خو لی پیاده و چقیسی رژیم رو دور بکه اویا و زمان نشانی مبده حقیقتا تخته ساترانجی عرداسوری اد کفور نکار زوب زور حد در که ترکی جته کفو درهانه و گوان هال الباب و جراب السمای و راحت نکار دو درهانی دو سکن یعنی و مصر جی قبول نکه لورا مصر جی پیشی دیگه نجا الباب رد پیشی ترکی دو درات اشغال کره آغیوی مزن امریکایی دیساجر بیشتر نافتی دید بی ویا قبول نک لازم به هر عسکری خود تیخی پیلان حال هفدو گردین هنا تشتکی زلال تونی حقیقتا چی بود بله مالا و آوا که نورتین کوسری سفتین گندسر چهار هاتن تماشاوان هیجا ام به هفته جهاتن داویا برنامه خواه حتی هفته یکتن ببینن خیر و خوشیدا امانت خدا بن